danas u novom videu gdje ću da vam pokažem jednu ekstra mašinu u Minecraftu. Pametna je, uzet ćemo kreati mod i to bi bilo to. Grlo me muči u zadnje vreme, tako da nećete možda jasno čuti, ali mislim da će sve biti ok. Dobro, to je naš teren na kojem ćemo mi raditi. To je naš dan. Dobro, danas trebat ćemo jedan čest. Trebat ćemo jednu tablu. Trebat ćemo jednu žuka. I ljudi, trebat ćemo raditi tinti. Da krenemo. Iskopit ćete rupu 2 utopinu. Da vam stavimo sa strane. Probajte da stavite TNT više. Da stavite TNT više. Nije bitno. Hoću da neka bude još uspješno. Sada je nešto pratiti na mene. Uzeti ću jedan random sad jednu tablu. Jedna tabla postavi se. Što je sva jedna tabla? Jedna postavila se. I sad vremena. Stavite čest pravlje. Sad položite ovdje. Oprosti. I dobit ćete kovčeg sa zamkom. Nakon toga se udaram gdje na TNT. Se može oprostite još jedan put, pardon, još jedan put, pravo debilo, i 3 udobana, ajmo staviti 3 udobana, ajmo staviti 2 TNT-a da nam eksplozija bude baš onako ekstra, na sam smatram to TNT metode, pa tako, znači ovo prekati zadnje. Stavljamo na kvetki i vode. Ovo je! Tu je ta naša zamka. Znači vaš zvuk će 100% da pogleda. Znači znati šta nas našlo. A druga koja se sviđa, hvala na gledanju. Vidimo se vrlo uskoro. Čuje!